مي دي سلفية فراتم وفدا فاوا أوديو سلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نواقض الإسلام مفتكي شيخ الإسلام ماتيوري لقب إروجن إسلام دينه مجدد إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليوفا فاوا كور رسالة مفتوغا وني إسلام دين ميها بيروجن دا ديها كانتا ميغ تريغا هيتون اعتقاد كرمم دين بيروا كانكما دولم بنمم دين بيروا كانكما عمل كرمم دين بيروا كانتا تفس همينيجن في ادي ميكانتا تككيرت قرآن دليل جنوا فاوي دعائك الله سبحانه وتعالى نواقض الإسلام مفتوغ منفى أهر من فورك الدفا أهر منك توحيد معرفة كدنغن الله سبحانه وتعالى اكوانتكو ادي شيرك دنغن ايجن دره لوا بيكو كمغا لوا إسلام دين بيرن واغتك أهر منك قبول كرما بستكا عمد تبهتا بيكو كمغا لفون ألفانوغ تري وانومن نورهم وفدان كفروغ تري الديومن نورهم وبيكو كمغا لفون آمين. دناش إسلام كان جل ديها كمبه فرطم كانت أي الله سبحانه وتعالى ين ألوكن كرمغا إهم فرات باور كرم الله تعالى وحي كربا فاوي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ماني حمكشورم ما إن الله إله الشرك كرم غفافا نفسوي إنوم فافتك إله إرادة كربا ميهك فسوي أدي بس وحي كربي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ماني همكشورم مان الله والشرك كراميها فهي همكشورم مان الله ميهك جمتة سورج حرام كربي أدي إنا غس أناني تنكي نركي أدي أنيا ورينك نصر ورين كمغا واني بيكنوي أدي ميغ تريغا الله نون إهم فراتك كتلون همني جنين نوت قبرك كتلون فدا كنكن ديوانا كنت إفراجتك الدعاء دنوما أدي إفراجتكن شفاعا إدما أدي إفراجتك وكيل كرمغا إميهكا مان الله ودمدو مدورين تكلاف ميها علم ورين إجماع ووداغم فاوا غتوغا أي كافر وجميه تيمنا كانت مشركون كافر نكو نوت إميهن كافر كما مدو شككو نوت إميهن هنج مغو أي صح مغكما قبول كف ميها كافر وج هترون كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية فيوا إهن هداية أي ما فرهم هداية كمغا نوتا إكاليغفانو حكم فيوا إهن حكم أي ما رنگل حكم كمغا قبول كف ميها مثالك إكاليغفانو حكم مچ طاغوت حكم اسكرا ميها إينا أي كافر فاسونا كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم එකන් කමාගෙන් වඩාගෙන නැවි එව්වස් කමක රුලි අරජ්ජ මීහා නුරුහිජ්ජ මීහා එෆද කමකන් ඒනා අමලු කුරිකමුගාවියස් කාෆිරු වෙජ්ජ හවන කන්ත අල්ලාහුගේ දීනුගේ එව්වස් කමක නුවත එ දීනන් අමලු කුරුමුන් ලිබේ සවාබ නුවත අමලු නුකුරුමුන් ලිබේ අදාබ ෆුරස්සාර කොෆි මීහා කාෆිරු වෙජ්ජ දලීලකි අල්ලාහු තාලාගේ මි බස්ෆොළු قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ماني كديغفان ودال واش
තියබෑමීහුන් මලාමායික්ක ෆුරස්සාර කුරම්වී අල්ලාහු අෂා ඒ ඉලාහුගේ ආයතෂා ඒ ඉලාහුගේ රසූලායන් හෙయ్యෙ තියබෑමීහුන් බහනා නුදක්කාෂෙ හමකෂවරුන් තියබෑමීහුන් ඊමාන් වමෆහු තියබෑමීහුන් තියවනි කාෆිරු වෙෆයි හයිවන කන්ත සිහුරු හෙදුන් ඒගෙ තෙරේගා වරිතොಳಿ අදි ඉස්තිරි හිමෙනෙ එෆද කමෙක් කොෆ්ෆි මීහකු නුවත එෆද කමක රුහිජ්ජ මීහකු කාෆිරු වෙජ්ජෙ දලීලකී අල්ලාහු තාලාගේ මිබස්පොළු وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر මානයි තිමන් බේකලුන් මි උගන්නාදේ තකෙච්චකි ඉම්තිහානකේ මිතකෙලි දස්කොග්ගෙන් තිබා කාෆිරුන් වාෂේ මිහෙම් විදාළු එෆා මෙනුයි එව්වස් මීහකන් එදෙ බේකලුන් උගන්නවා දෙව්වා කමුගා නුවේ අවවන කන්ත මුස්ලිමුන්ගේ මච්ච මුස්ලිමුන්නා දෙකොළ මුශ්රිකුන්න වාගිවෙරිවෙ එහි තෙරිවුන් දලීලකී අල්ලාහු තාලාගේ මිබස්පුළු ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين මානයි අදිතිය බෑමීහුන්ගේ තෙරෙන් එබෑමීහුන්ගේ එහි තෙරිකමා එකුවරිකන් හෝදාගෙන් ෆි මීහා හමකෂවරුන් එමීහායි එමීහුන්ගේ තෙරෙන් වා මීහෙකෙ හමකෂවරුන් අනියාවෙරි බයකන් අල්ලාහු තෙදුමගුණු දක්කවයි නුවවන කන්ත ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮುಗೆ ಶರೀಅತುಂ ಹದಿರು ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ನುಕುಮೆ ವಡಾಗತುನ್ ತನವಸ್ ವೆಗೆಂ ವಿ ಫದಾಂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಶರೀಅತುಂ ಬೇರುವೆಗತುನ್ ತನವಸ್ ವೆಗೆಂ ವಾಕಮ ಕಬೂಲು ಕೊಫ್ಫಿ ಮೀಹಾಯಿ ಕಾಫಿರೆ ದಿಹವನ ಕಂತ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ದೀನುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವುಂ ಎದೀನ್ ಉಂಗೆನುಮ ಮಸಕ್ಕೆನ್ ನುಕುರುಮಾ ಎದೀನಂ ಅಮಲು ನುಕುರುಂ ದಲೀಲಕಿ الله تعالى مبسفر ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ماني أدي أميها ربك آية أميها كان هندان قدب مفه إن اكبا بميها أول بدو أنيا وريكي كاكو هي هم كشورم فاف ورينج كبان තිමන් ඉලාහු බදලු හිප්පවා හුසීමේ ඉස්ලාම් කන් ගෙල්ලේ මි හුරිහා කමෙග්ගා මජබූර් වගෙන් මෙනුවි සමාසාක අදි qස්තුගා අදි බිරුන් මිකන් කන් කුරා මීහුන්නා මෙදු තෆාතෙන්නේ අදි මි හුරිහා කමකීවස් නුරක්කා තරිකන් එම්මෙ බොඩු අදි වුන් එම්මෙ ගින කන්තත්තහුගේ තෙරේගා හිමෙනේ කංකන් ෆහ එහෙන්කමුන් මුස්ලිමු මීහා මිකන් කමර් රක්කා තෙරිවුන් හුරි අදි එමීහෙක්ගේ නෆ්සුගේ මච්ච මිකන් කමුන් බිරුවතිවුන් හුරි ඒ ඉලාහුගේ කෝෆා අහරමෙන්ගේ මච්ච වාජිබුවා කන්තත්තකුන්නා ඒ ඉලාහුගේ වේන්දිනවි අදාබුන් රක්කා තෙරිකමන් අල්ලාහුගේ හදුරතුන් අහරමෙන් එදෙන් අහරමෙන්ගේ නබියා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම යෂා එකදෙගෆානුගේ ආලුන් නෂා අස්හාබුන් අල්ලාහු සලවාතා සලාම් ලව්වාෂි මේ දිසලෆියාගේ ෆරාතුන් උෆද්දාෆාවා ඔඩියෝයේ